Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update, saya Asri Gunawan. Gerakan Global Sumut Flotilla yang akan berlayar menuju Gaza ditunda hingga Rabu 10 September 2025. Alasan penundaan bersifat teknis dan persoalan logistik. Pelayaran kemanusiaan dari Tunisia menuju Gaza yang sedianya diberangkatkan hari ini 7 September ditunda hingga Rabu 10 September 2025. Penundaan diumumkan oleh Panitia Global Sumut Flotilla di Tunisia Sabtu petang. Selain cuaca, alasan penundaan bersifat teknis dan persoalan logistik. Pelayaran kemanusiaan ini melibatkan 44 negara dengan 300 peserta. Kapal akan menembus blokade Israel untuk mengantarkan bantuan ke Gaza. نحن هيئة أسطول الصمود العالمي ونظرا لعدة أسباب أولها هو تأخر وصول الأسطول من إسبانيا، ثانيها الأحوال الجوية وحالة البحر، وأسباب أخرى لوجستية مرتبطة بحالة السفن. فإن سفن أسطول الصمود ستنطلق من تونس رسميا يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 من ميناء سيدي بوسعيد بتونس العاصمة. Demikian Kompas Update, Kompas Malam segera hadir untuk Anda. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pilihan ibu selalu sama, yang terbaik untukku.